Pralamba Surah Mafia Banteng Polodewo Project. RT Papa RW Wolu, pimpinan Papa Uda. Siang patoro ratri mongeleng manis ati setiapku bisa kanduweni Madya Sulaksmi.
Dengan Singo Satrio Sepupu Kendal Grup RT Papat RW Wolu. Pimpinan Bapak Buddha. siang paroratri mongeleng manis hati setiapku bisa anduweni marang sang Hyang Sulaksmi. Arori Music Remix.
Pondok, RT Papan, RW Wolu, pimpinan Bapak Buddha.